Allah. Dagangan teh sepi gini. Sum corona. Aing ngamen jatah teh dibere. Bruh. Aing ngamen ngider lah. Ngider. Ayo kurang. Es kalapa anjing. Hah? Es kalapa na, oi marura. Kilo ribuan. 2 bungkus. OTW. Apa? Mana kongkeng ongeng di siwit joto keng maling tingkong selanang kongkeng mana kongkeng ongeng di siwit joto. Goblok. Atuh bos, gimana bos? Tuh ini tadi ke isuk bangkat bos. Aduh, aing haus. Tah aya si teh datang aya. Panas yo. Bos di tukang nek hareup. Lain mah bantuan tanarengan es kalapa aing haus lah. Bos haus. Bos sayang es kalapa. Es kalapana anu ngora anu kolot. Anu ngoran. Bos urang malak sugan aya lah. Urang malak. Es kalapa. Aya bos. Dekat bos. Pangko bos. Secawi bos. Ayo. Jangan pada meser. Bos. Aduh, menang pelanggan. Bos. Mau rasa apa kalapanya? Rasa yang pernah ada. Bruh. Aduh, boy. Kabar diri. Aduh, iya nya sahiji. Mah mau obatan. Bisa di stand itu. Siap. Ini nya. Bos. Nih, mana? Duitna. Ini dulu. Dia kan heula. Duitna heula. Ini dulu. Ngelayan ke bang dagang. Emang orang obatan mang emang kadekeun heula mang. Nya. Hek canak atuh canak. Pergi yuk. Allah. Buat teh. Wah, aing tadi gotong. Ayo makan. Buat dulu. Astagfirullahaladzim. Dasar jada. Maling kalapa. Ya ampun, reman bangsat, berdosa banget. Itu aing teh mau diampihan deui ku pamajikan. Malam Jumat. Mau dibere blaktuk. Baiklah, ikhlaskan we. Siapa tahu Basli Anyak rezeki yang lain. Kalapa. Es kalapa naon? Rasa orang kuat kieu, ama tebal gitu. Yang sana ya. Balik gimana mamang teh. Lapar kene bos. Ayo jangan dia makanan ah. Jangan dah hari ini ah. Gimana tuh ya? Kira-kira nyah we. Oh itu ya tangkar rambutan tuh. Juga itu ah. Lampau. Wah, apa tukang bukaan apa tadi pampilingan. Baik, mana ngejaga orang naik. Ya ayo. Tuh rambutannya tuh. Lobo tinggalan. Bos, rambutan tuh bos. Mau kunci ayah ieu mah. Ayo bos. Kata buru rambutan. Nah, rambutan kunci udah halang. Yuk, ada maki yo. Sia naik ke sia nyangapan. Tadi ngalian, kayak aing nulak cangkeng di anak. Siap. Goblok. Siap. Bos. Buru. Buru aja kan.
Woi, aman, bos. Aman lah, guru gerak tarugan malah rambutan lah. Aing nulak cangkeng di anak. Itu ada tuh ya, tuh bapak. Paling Sangat. Tapi naik kemana? ya buruk gerakeun ah. Wah, iya geus urang lumayan lah. Oh, turun. Woi, urat. Kudu laput ya. Umpan. Ayo umpan. Woi, umpan tuh kemana? Jelema teh rambutan aing dialaan atuh. Aduh, ya rambutan dewek jalan. Iya, siapa? Siapa bangsa? Kabur. Kocak itu benang, euy. Ngulungan rambutan aing. Putan. Doranya Kenal, Be? aing pau rambutan. Rambutan. Oh, di pau. Usaha. Aing barudak ngarawi ke benang. Ye, abi oge kamu si bahan tuh. Kalapa di paok sarua. Aing urang Barang orang mau kena. obatan. Oh. Jelema eta. Anu leutik hiji. Jadi obat eta teh nu dipanggul kan. Eta teh nu malak aing ieu es kalapa. Budak kana ka marana? Ayo urang jalan ku aing. Mama Oh, hiji deui. Nu banget nah hideung. Pakai lekong. Oh, eta bener bisa Pakai jaket. Mama kumbayar mangiring. Oh, hayu. Mama mendingan urang hayu kana kontel. Tanah teh yeuna. Oke. Susu ayuran. Dia. Naik. Yo, tong disangka. Right. Pentari sih ge. Ayo, siapa? Maaf. Mama sendiri. Mak. Tuh, preman teh. Wah, ayo. Ya. Ikan hiu makan opak, pak. Woi, ulah aing. Kabur, ayo mau mana?